Government ekemereza abishirukare ba Fish Protection Unit ababire nbajunano kurwana senju bamba hanyanza zono mu Uganda muno buciko bw'emyaro obwabire buruho kwihobwo abajubi no bagira ngo ebyenyanja tibyakira mu mayanja ahabo kugira ngo abajubi no bajubire eryo ebyenyanja omazima muzeyo bwemerizo buciko bwabamahe na komite zabere zikora kuranza ibindi nyanja obyamazire kuzemereza abantu baswaha kuba kugonza so ebyenyanja tukugambira ebyenyanja bukoire omunyanja kandi abantu abataka n'abatali bataka bakatwamu bahuriza oda ya muzeyi binga bakwemereza abamahe no kwemeza obuciko ebyenyanja tuburumu wiha ho ikintu nota ho kumukozere kirinzeho saba ngo His Excellency na timu yatorine we bateireho tentative ubuciko then habone kuko abone kuza kuruso ubuciko ubu but we haho kanga kugarraho tumasaba hata abasohi nabo tubene leadership bari yabo umuntu nakora icyakwenda kurujira habebembezi kwiheki kibaho obuhenda barajura hanyanja bukeyongera ahabo kugira ngo abajubi tibine kikwata ha mukono. Now government bya emerize bintu byona obucho bamateka bwayongera so ngera government nyone nje habura etandike kuja kwikaranira hansi n'abantu abako yakwemerize yakwizira mbasoyi egamba either to replacing n'abana abantu tentatively rundiki fisheries department taking leadership ni saba His Excellency na Minister of Fisheries bongere kongera amani umbasoyi habo kugira ngo ikintu cyabo bangera kukikora kandi baba boosting na enforcement hakuba hatekizwe kibeine amuntu bakwato abakora abakwendeberagiwe tubeine he bakubata abantu bajangu hariho n'abatura batangire kurabo mu marindiro genyamishwa bakahendera bagire kutega ebyenyanja ombehenda beragiro kabapaka uwo mukaito abasoyi bakatubera kizibu abo kuba emyaro enyingi eri mpaka abantu abakusisa kira muno barabo mpaka kandi abapaka abo tubasobora kwikiriza omuntu kwa komite kubajayo kusera abantu aba abasohi abakusoha kubi nkubwato buteito tumaisa ngo population ekeyongera population beyongire tumaisa no bwetagwa mbukoraki mbuyongera so ntusaba government ngo amukungu komaro gwa mukungu amato agachikuma sita na lumu ngasasura kurunge musoro tugene nsonga kuya government yongere mu amani abantu binja baheririye amayanjo muri Rubirizi na Kasese nimwe bari kwiha kasente ako kubabisaho konka bino kutina ngombero bitari byahare amayanjaga nigija kuba gatakira umucenyanja cyona gasha kwa Gilbert Mahanguza.